بله ادی شو خلافت داعش روخيا هلوشيا ليه خليفه ندياره خليفه وندايه بويا خوي وحليه براستي الدنيا لخليفه داعش ديگره لنابينا يانجي ناي ديتن يان ام نابينن يانجي براستي ديتن اكو ام نزانن خليفه داعش ابو بكر البغدادي يعني سال 2014 لمزگفتك موصل هات بو ديتن ويدمه ج نميجرا بو پیش امام خلقی الپیوین نمیش کربون و دمی خلافت را گهاند بو پره چاپ کرن پاسپورت چه کرن رادیو آوا کرن فیلم چه کرن تلویزیون چه کرن رکلام چش دستوان هات کرن جو خوره د نوا دو دولتان دا دولتک بچوک چه کرن ناولی کرن دولتا اسلامی جی خلیفه لیزیده دریج نکر ایرو به تمامی هات هلوشاندن لباغوس